what the babia happy birthday Kasia Pana Mama Efe Queen Eleanor the first the original Obra Ose Yam Fam Timebaya Boni Bieni Obede ne de chesene ye nyina ye Gracie what the dam start ne babia Mama Efe chese ene onti unja me dana se pa me mama so insha the futuo ni nkran shele mpai bo me dana se ne wo srem na yesire nyame se ye tapu bie na yenso yetumi edi na namochi eti lady me da ase o aka che me mama se de waye no me mi aso painti o present no me pacho eni ye da ase pi ye cake ajena ho me da ase ye da ase pa de da ase pa ya mi shanti ewie betwa papa obi ewu ye mama so abedie birthday no you and ya me so sharpa you eja kwan ebusu akọ computer so je dia by case number 2 no wa transfer 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise. Pempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedisisi yehu esibejem emi yenimunyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any of space how do you know? Bishop jewels. Yenim ni fretiti. We din so made hu jadada. I wono no dido no et song and so made. Say wedding rings, engagement rings. Dear Pia, you want set wo. And you want bako. Bishop 75 jewelries. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Mao Pani Pem, one Sicilian Muti. The other best was the other bet 2 home, the other bet 1 sat, the other bet 2 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and a Panonsia, Copem Renuncia, Abish will be more open to do more to any Baku Bakunina. Say a jewelries, dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why you carrying waiting, asking. Hey, middle. Now what's why you stay for Sano? Hey, on no quano, Jama wa bre. Of course, send your Mensah me name to Shemeno, a moye triti. Means me pon sorry. Who name one? I'm a free don't buy and I'm a catcher will say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. Emma Moja edu mofusaneno. It's natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam for coffee po catch me say. You work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 gusono. And yasem getwa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene wa poso na sorry a wo complain no. Sa wonum 3P a
bejane se edroi enya mapemfo ema wo manofo anase nkwada wo nya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratoso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Tell me for come some sign and a mirage meddi. Missy, I am one was a different story. I made this. What made you coming from a crowd of Fabi? Hey, that's a crowd woman. na urawe Let's go with the Jamie Salmon from my dinosaur. Come from the from Mofa. na munti Joy Chem Roofing Company Limited Joy Chem Roofing Company Limited omna offer the platinum bond Japanese aluzinga e dey ba man mu ha ye dey bodan so afanan bebia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha be so mo Ghana mo mesina me ko kire bebia mo factory Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea say the go down so no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type BB, Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for Nebia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atechiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka so what about what the papa piana this is my secret. Give us P capsules. Emma want to come from now on to me bedroom I didn't want him. Give us P capsules. Obedu as mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Mensah, where you from? The day na upon me see that bet you more as a DJ. No. You know if you can if any give us cold capsules. Say yes, see ya red the wall so cold the do ni pedem when na wo posa amamai enti ma wunja wunan yi. Wonum give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A pin for a batter one more menu for an inquada when if you do me nunca. Prakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensah Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye duro FD ahwehwe sankratoe mu agi atum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade eno hu dwakase pa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo we Sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony koneko judi ya Danusanre obie timinumbi aje sa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya fie dumi FDA age adwade nkratoyi atum ye kojinsa no dwuma tetia was Cow Point Training Institute
Skill Point Training Institute trusted the city heavy duty machines, surface, knee underground mining. Ultra forklift, loader, excavator, backhoe, dump truck, auto mechanic, welding and fabrication, and health and safety. Our hostel facilities, mama and mama. Now we are course, my baby quiet attachment. Afe on my operator's license, NVTI certificates, little small year. Skill Point Training, Wokumasi Ahensign, Wasi, Owokunka, and Crying, Opomblo. Telephone 0598 216 393 0534 814 313. Skill Point Training Institute, where experts are made. Ama phone ye telephone nyina akwa aba Sompa Nkomo dwumadie ene wani gusu mpacho China are ready afagusu mame pacho ai me birthday ntade a me dey shoot ya mo hwe nyina fabra mako that's right wane the beautiful Hans boutique owon cry Kamara that's right Sanka Plaza body ntade ni nyina mame edidi ma wodai wonderful tibi a wo patade bi uko ayefro uko dabi na upatade papa bi a ebema wo agina mu a friend was 0545 853608 0545 853608 wonderful miti so meba kushe awotechi my sansama kwadu ena shoot tweet oye maame ye me makeups fefefe na die e honeymoons en waye miti en ono so waye manim kama o adwina se eti bibia wo ye bia so hana so ne hojo obe ne kama maye maame ye hwe na ye nya ko ba pa awie ye wa besra yi awie die boko eye menua medofo pa a bishop NSA me patron I said no ohene ni di na woda ontiment na sesa say di ni sa akwa ene enka na onye a bishop enti awie or the aduane free the finger of God catering services ye won news swam heya anti beki na da no ene wo se ne memfa sa aduane akona akono yi emfa mere ohene ni na onfa nkeka no wo na wodai mu Kiwan wetitie mu awabe me pachon ya da sipi nyame onhyiraw na ye ba bedi nso de ahye wani monyam ka kire mi nua kosu adua konso se me danase eni ade fefa wa ya mame aso mani pi erade nhyiraw amen ebusuafo ye case number 2 no a utumi ko ye case number 2 na tenase Lawson Beverages ena wodi Lawson delay my capsules abedwa ma soi eboa pa siesie ni pejira be ma wato delay my capsules to me mo bebinom koko puma na bodwuma na hangover na enso toto be ma yehuye bomodi asem yesere wodwaso ye famo 2486199 Dr. Lawson give us P capsules the secret ni no eno so boa me mo give us all give us so ya wo ya ka hwen usisi ko pebinom emwa ni woti meja wonan be fa ko capsules now they are boom na wo fa ani P ni bomu dia eno die eye shuma give us about me malaria no wa fa sane capsules na bom na tu sansa egu ajapade na ho nyina ene sa ya bia wanya no efi 0543222470 kangen super papa pebinom denum super ene wodare nye onum so dum super onum drinking alkaline water bebo ye papa onia busori nyina no ne betu ayemutim ne kwasem efi so 0241 449191 where express group me kwa buche ne ye Canada US yedi birthday Australia ye ya ye ko e pe ye ready obaje visa express group unika play unisika uni nada okra www.0004448 faith mo particle enron kitwa prophetess Elizabeth bu tetre manase nunum bi se de ye de ntie bi wani na de ye ebejane
ayamukro wapo no wapo so wa pressure wa hene makokobe yentu ya dia so to Manteku Junction Takraje Anaji Police Station Bogoso American House ejuma fridge ada kopememende 0244583859 Gentleman Dental Osinye Mami fa nko ho yenye osini ye osini keka afam apro aye yellow koni polish man gold yes ye be sisi ye be ye na what make kisi man bi 0559139582 obo e ba medical adwato adomanu on ye kro entrefie akoma bokinkin stroke akama so ya de me pacho ya juma kakra bia na wa una se atatai una se tukuro apro ya wa preke se powder experiences so gun so shede de ebema wu never walk out 0249761508 ane case number 1 Samuel Anefi. Yes my lady. Officer for line and wo baye na wan wo bon kwa adu yi owura opoku o day in court Same. Yes my lady. Bible bodu ya snap Quran be focus ya snap upedi yi kosia upekosia. Yes my lady. Mfamane Abrampa sebewi enyi nana enyi ehyemusa anya sebebo pejawe mo kata na nimu wo aha yo yenye ni si abodi ayeme okushambla fo bodi Samuel Anefi makosiani we ni mra fom kakra we mano fabra fom bi fabra wodi anya hwe mikura misem kosua mikura snap Mikura misem kosua mikura snap sasa ma me beke mi nitro nana momwa oda abranti asembe ne da so ade abeda o mame nana we de anya bone ba wa isu anya bone asemwa ene ha mesma bre itina mame bai ede emwa pa cho mpesi mini baby da mpesi obi bua me itina mame bai abije okranti na ekoyi uni baby da abranti kama utwe ede na uni baby da achi we de anya bone azna metonto ade ludo aihwe ana mami meton sana mami tima gopi baby gopi baby ko tip gopi father bi nche nice guy bi ono family say de bi o mama yede abeda ho ma plan ho yede amane kama master puku ono ne master puku pacho na me ko no ho te de bi ana me plan ho kama na de de me hu nsima da nanu me hu se o family wo butu agum amu asem kwasu wiase kremu anu krasem o wo fa oto maso poku no paachani asempa na wo kai asempa mi twa ontro o fa meto ti awano kaze mami mo bi amane na mbo bi amane a se na brabo na sase ne kofa ya koda bi dem a wo kofa oto paachara mi to ludo ahwe nti me koma ni tobi ludu ahwe ye paachani time ko no ano ka chem da ahwe adwuma na mboa me obe fa me no ne matena na me ko no pe de bia menya ho a me de ko no am ja ahwe adwuma nti me ko no yimi good ko yimi good no ka chem se me mra ne entina tina mfije ni na woni ukwa e wa hu obe maami bia ofi oni yire paacho da bi ko no ni ile akura su ni fio timi ana me plao ye bibia oyo bia ne nsem wo bi rampa chani obi pa etido hu yan se wo fa se bia so wo fa oto wo fa metu enti wono kra ma me kokobu no me wa ni pesi pi bana aze me mensare se ayere akashim papa mabla eja tinati why na de eba me susu boni kosu wo Ghana ha o wode ni pe metu kokobu ani kan etofam o eja tawia ensemu sisi o manikura tata ni so
asama esi wo hasisi ebi abaya so young boy pa na hwe na ma me wuntimi hwe no mienu kwara ketwa osinipa 71 ena ne nada be man so enyo oba nipa mako 71 one na naneti se de make yanto aso ne enkomo na ma me mini nkan me ma uti nkwa yeda asibru ene ohu aye fe papa metimi aka se Bible mu ohima Esther uyina onyaminsha no abedru nsusu bi yanchi atiefo nyina famna Dr. Mensah so edu program say na wutie ni say ya wanhwa wo beka se ase ye di agro ye sana na ebi mu adwene ye omo abrante nsem a okan wo fie na wutie a wanhwa beka se fabrication bi ase ya chance na ya che adwene bi ene ye de abeto afidie so enye sa ye rare ya asem ye nokre da ho ekoso ampa na ma metimi account o se niam ekoso no nyina eduru me bia na eniam nso na ho fala asa akwa ye evi se obi ye sa de we edipe adepa mo se de be ya ne bibi betimi agina obi ye sa de we se de be ya sabi ni sika sem bi betimi akoso yi ewo wiase boni wem eye sa ne tie Dr. Mensah ya so ye enti ne ka che se sa how wenum say eba men chance emwani nyi wa brabonum men chance ma no ma na hofala sa ema menya wa adwene sa misrewa hwehwe ya so ye ne bra Dr. Mensah ya so ye na be che wunsemu na efa che ye ubaya ya de enuro sasadro enmukankan wona woma enum enubone aba afimu ye adwene sanke ja sasa ho asem nanso yehu se de nama esi ko wo de yentie nsem azesi ai ma me ohene ni ene akora yi kan ya wan ka sasa ho asem a obeye den ede nsem na wo pese wo kan ani nti yesi sasa no ho asem no ye nyai kan da ne ye bekoso nso aka efisa niema koso ewiase wei ma me enne ubehu sa abrante ababa wasabio edan ya ono asi bia ono adam no ono atimi twa eja na odi atodanum osie nya yenhye meyere enhye mema enhye ama na hugidi yese enti eniema adwene no eyesa eye normal enye normal sa mesewa eni nti na Dr. Mensah ye ka che se edrum na bia eniema enhanti nipa ehunehuna nipa enkonipa suabu na etiti nipa wa brabom no mese bra na beji sasaduro ne fadware eye tiawa sasaduro no eye hama mako enso ena Dr. Mensah ya so ene ya keka bom ene ye de niema afra na udi sa de we dware a ema ho te ema ho fi na ebie kwan e de maw hwe na David ka asem bi kire Israel for osemonfa adwira ahaban endwira mo ho eye tiawa maami aninti yenura ya de aba sasaduro no adwira tami awu susumasa kunkumbedi machi sani nyina ka ho ena yade ne ma afra na eba ne se udi dware na awotwe eye udi okra din no udi dware na awotwe a ebeboa ama eniema eso a aye chichida so abesene adesoa no afiri ho na bema kwan mu nso abie ama ho maami to da bia unu obi na ye adwuma baako na sabi o onku anyame amu a obeka se sabi wakwa janan edi agu wadwuma so wotone aye nto onku abekwa aware no obesan ba awo no onku abe ya entimi nkoyie wo ya brantie utu kwan a uhunu so obesan ba wachi onku a ewiase abrabo obeka se sabi ohaw ni amane no onku ani akyekyere ya dawo so Dr. Mensah ya so yesi bra ne yemfa sasaduro emaw na fa kodware enanso na udware aduro ya ewiase bibia e wona na kade na bibia nso e wo mra eda ho udware aduro ya bedware ne saa enanso na ubedware ne okrada sa wudi kwaku a ebenada enadwo edumienu e de kobo donko e na bedware aduro udware a wudi wani be kire apoye fam no wasua frɛ onyankopɔn se na ɛha me madwuma sama yɛ basa makwantuo me kwa na masan ba machi me nkoa me wa kwantuom
nkrata somewhere ye den menko ama ya aware mi nya bi ni nyina no na wo dware adure na onyankopon nam so bebie kwam ama wanim ada ho maami onyini ni ewiase me se saa sem ye da bia me kyerase me nyai kan da yare a ye friend halitosis enum kan maami senka sadio manum yi nkan na me betra se ya nka me bie manu a de nipa nyina be kan se ye ba ye koya de ye ba na nipa asore ekọ abonten mesewa yare a edi nipa nya ewo na wiase we mu enti wu asabi wanum yi nka okasa unse niema efiri mu ba no enye papa sabio unwansi a unse particles nketinketi efiri hunimu epie onku a nyame amu a waso aduro aso wadwene yo se efiri utim mesewa a wode hyeba efiri utim o efiri uyam wanadwudidi a wudidie wonam wie bebreba a wo wie ukosu a udie no mesew ayate ho firi ho na entimi mu a ema sabi wanum kankan yare no entimi firi so na Dr. Mensah Dr. Wonder eno odi enubra ene ahama afrafra na yade nneema afra se bra na yemfa enum kankan aduro yi bi maw ne yade mawa obefa aduro yi sa na wotwemienu na ye show se efiri dako edikosi ne nansa so enya de abete enum kankan yare ni biewu da ukasa unti bio na mo obefa aduro ne sa na wotwemienu mesewa menchase efise ye yare edi ni panya papa yaye sovie bi ne ehunu se sabio nansemu yare a enukure ni edi nya pa kese pa no emfa no otaya wabo emfa no o bag papa bi aguta emfa no o batomrosie bi a wo ye wanhwe yanum kankan yare no ekase etoachewa wanhwe ya wo beje ho gina mesewa bra na isa yare wei wanhwe ye wadwuma kura wom no etimi yi ufre adwuma mu adentia wani nye eye yare wo so a woni ani je da mesewa bra Dr. Mensah so ye na ye mo waduro ne fa kofa na wotwemienu ntem enya de abete anum kankan yare nbi meso ewiase do onim to no ene de gina atwe no ano Dr. Mensah Dr. Wonder ne dodo na ato ne din samanhia no mese odihia bi enum no bone enuboni bia odihia no enum bia no mentro ma odihia no o meye tosom emfa maw ewiase mi hunu ye wo abofra na sabio abofra no sietu afifi bomodin ana bompa ye ma akora no se ono so mehwe ma osintutu adentia ene akora no wakoye tosom amaw Dr. Mensah simi kanche wo se wo de bra ya so ye ne yemfa aduro maw na fakofra aduane fakofra enkwan na akora no eni nkwa ne yam enuboni bia wo de hye no onum bia no enya de wo de hye no obanum nuonu bia mu da Dr. Mensah ye wokotwi Guinness Depot kumasia sei ehwo na ya so ye kese no wo munso am won kran no so ye wo Madina Zongo Junction baby a yewura akompreko onabo Kennedy Japan abronsan wo no ehwa nso no man FM wo ehwa na Dr. Mensah ya so ye no nso ewo bomodin say afi wo be frɛ ewo ya ho atrufo yi so yare bi afiri uti so edikosi wo namro mu no Dr. Mensah aye crowd say o frɛ ya ya de aduro bebrɛw adentia ye delivery na sene say tokro bi a wo hyem bia ye de aduro bebrɛw ye bɔbɔ kokoko ye de aduro na toaw ne ya kyerɛ na kwan ne na kwanche kwan ya befa so be ya aduro no ye number ne nie obi ka enwo ofe wote Dr. Mensah ka hwɛ number no fagu ho nya de anipa no be ka hwɛ efise eye Dr. Mensah ne number ne ye 0244 921269 0244 921269 yes I was 027 1173551 027 1173551 sansu ina adwuma number no ofra be fa ne anu adi nkoma 0532 928095 die nyame panageno no akina obehia Dr. Mensah ewo kotwi Guinness Depot mencha yewura James Osei a owo adi mineral water CEO obuase dochiwa onyame nhia obibia Dr. Mensah Dr. Wonder semenhia abrantie enti ebasa no ede ohaw bi abrewa na achale se de ohaw na de abrew acha hwana mkokobu no kokobu ni tu achale papa no wen ye pena hin ye benya no fada nde akoye bibisa ne de na ye offense le mu ola bi
A class be. Say what free ho. Patch me flew. Say there about minister more. Oh, Bushing. I be je papa no manya ne number no. Etu wa ho mane so. Me enkwa ho mane so ne ne license on 5. Mon frère, omnenta. Asemu ne da ho yi bra ye frɛ ni. Ade na ebe. Asem pa ne hu ne wi asisi. Akola na mobrowa. Ose me tone ma hwehwe. Na se o mema edi turumu ni de se de do so ache ma wo. Mema wale ma wo de ekono a. Se ye emfa se ye ha no. Ye ma no dodo na economic hardship no ntino. Anya hwe no onim se e wo se ofa be ma na be ma aboa no. Yokre. Nti otimnye bi ka hwe ntem na ohwe se ne yonko baade ne nse moa no. Ma mema no de wamfa you because me o mema bebre ho ana ni tua pa se oba na kushikuma ne da ho yi o pe ba bia bibi firi ba emmo ni pay na we no de ye dura na aba boy o ska Pachani wanya no o me tade kasa na me bisa sa akrai na wo fo wen so ne sister no minute from you obi a wo nyini na wo fo wen woni ni sister no neti na wo fo ewen kro ben so no free wa wo fo wen achume frada nkwa me kapro ba me ma me mu ye afu ba me sta mo nchan ma betna ba ne sa no abranti abemu wa wo hozo wanya no hello ejapo kuma he ye no na ko ehwe pa cho no ma ba mu e friend Samuel Anafi Samuel na to akra no wo bokuna du bi sesebe ekusebe son wo friend no ne tenai afi akɔwi ase wo da ho a trespassing wakofa ne to ama otiwo ne kokobutu ene se me de menyini ni nkola abade bi ana o twato so wada wodoma de akoda yi kan no kura bi wo miwura ana fuwe dumi pa wate nya tsakitikitikiti pasya wo hiani wate sao no ehe na adumedu no wana ne kasa no miwura mpacho hini ni Sompa TV so o ya pasya ana fu Sompa TV Mfwe sonko ba yo video yo meduma wo baby that's why we am gusam ya ni say dabi na ko papa akola dia asema betu yanka ase de o kan ye nokore ye age wonso adwen kire no adane ya no twa ne atanie na odentina asam no mo from ya sa na asam no waka ni opoku gu enu Africa to nya no kran kamenka anafi vi ano ho kwa sia wo be se rejuma ho abuabu tso bra na wo no abrantie asam na papa ne kan wo boa na wo de tuni mami mintimi twa antro no so ewo de American na me msewo eja na afi abrantie na afi papa no wada mpresen Pacho wani ma ye de mintimi nkan mo na wani magusua ayesa den bra opoku enti akola ebetimi abetre TV so abedi turagu so sa wadi atoso eja poku utio mesinti de akola no betimi abedi turagu so sa na onti we din turagu so no so ba mutie na no asem na wa premier anu ti ne yakusa wo so de bia de akola ne kan wo boa enkeche mu ba na mo pe waka wie bia na mo pe free ani e bra emla wo ha o Ghana baby a wo bia ye be chewu mo be cheme mo bra ti ya cheme yan kamadem sa ene emra ne nyesika neto mi adase nyesika neto yo mate asembi ya no de atire wo pese mu se ni pa aduma adi aduma na ye se no adi aduma wo fa ma so mu fronko mate hey munyini free so na holiday yi ma woda me pese mete atom mure munya no na ye be ho na kira kwan bra omne tawo de kasa asem no atwatia ense de hia e pa sisi eye baby a yate yewura yi nka wo se pese ese na dwuma yi
Sompa de yense obi adwuma na mum ye ya de yie enka akora betena hai na aka me hwehwe se papa ka se akora me fa wabo se be wo kan hiani ba yi me so bituo me hiani ba amaboa na wonya akora pa de na aka mapam akora na aka me so na na ba ke fa me so makọ se me so me hiani ba hwe me bi na so se wono de sabe wa wurompo ne be ma na se wo ye hiani ba na ono wo tena na obu tugum wo wi a wasa ka kire wo se emra no ye disika na eto fi se we a okay it is on record ye be trazy akwakoche no na okasa na so bi o ahye dare bibia kata na no no pesa so the voice why smart into on pesa ni pa beti ni voice producers ne na kasa ansa so because me ni so mu kira na sakola bi di asem se to no so na nkansa mu no okekan kam san kone yan kasa kora wonim se Sompa efre no no onim asem a ye de to na obo pa de bibia kata na no se de be ya ye nti ni real voice because onim se bia ni pa ni mu no se boya mo ni din nti obi onim se na kwada bia fan what bro no be na wote so no enkronki to ibi so ye be ko ho ebno de ye nwie ye be case ye be chi no se ubetumi akọkire ba bi owo no na adwuma mu wonso nim ho yo omna odi akasa enti media medical sre awofo ne abusuafo akoda ni maame ne papa te ase se woye obi na wo krokituo ma na akure ase na sese bempreduasa wo ba eto ne ho hwim se me kwa alcoholzela enkwara no duro na me alcoholzel no bi ho na ekro no e na wo kwa akobo nti de wudi bia no wona oba ntena makuru ase woni so okokrum na wo se mi kokrum na wutimi se enye obi ya na ade no ko hye ne nsa se o ma ne ntete ye papa bia because asem na wo kan ye ya de nti na kata wa no ade nti na ade kata wa no wo pese ni pa bete se wo na wo kasa yi na che so eni pa bia ni panimu no wodi boni ache enti me de awofo no de na hia mi o de enti amebo akọ ne se awofo no dodo na ato wo no majeje yes ni papa ewu yes anafi yes wo poso wo papa afrim pacha mu ye ni pasa yin mu maame ma pacha 17 wo papa ma no pacha 14 na wo so bebrebe sa ne so o me fasi na ye nto so oye mayi ho de sa o chichiri kuro owura wo se Ghana ha emra sika na eto Sompa de ye wo ho adaje ye be mo hu se Ghana mra sika ento na se eto a sabi ye se obi a woni o de se no komafo no na ye bu no yi achia enti ohene ni we die mi ankasa sponsorship bi e wo achiri meso na ye di asem na chi na akura no kokobo na ahurumpo a ya asem o se wo so ope ba bi atena bunya baabi ma ne tene wi a ye be ma ne nsuo no atena tene ma wi se wo de aduro na no enokudie abai we so na hwe ne ma ya ma ne ho atone atena tene ne ya ma ne de ode cotton be fa no de atena abusuafo me ntanie ye case bi ablante bi e frɛ ni nokoa ono so fa obi baba wa ma ne ade no abai wa no hwe no sa ne ade ma ye anti Paulina brem e breni nti my lady me da se Ewrade Nyankopon hira wo na onto nkwa enem kakra metimi aka ne se mamu atitiru ya mo hwe mo hu yie se abamu a wasi so a wa ntimi se enema nko yie wo fie na ebo abrabo bi makofa hwehwe me ton e wo kuro kasiem na watimi am obi adede wo de wakotena akura bi ase na wono wode wo ye de wo pe na emom ye mesere se sabio e wo m se fie nye enye obi ana ne fie ye eduru bere bi a mema ne be ma de wo bebere abrabo mu kakra ansa na nyame apagya wo de wa ye de agina baabi se de na wo kan na wo kan na asem no kire se na nka ne ho odin so nko betimi aye adwuma hwehwe ton nya de da fom saa na so no ogusu ana wo ye de no wo ye na emom ne mesere mamu abinum ne se adwuma mo ye no mo nyere mo ho na mo ma mani nya de enko ho ma mo obi nya de na ada mo na me ba mi wura opoku so papa wo ye nipa bonini wo ye nipa bonini akasa se wa wo back akwara kitikiti wei na wa hu se sabio oni baabi eda ni baabi tie na wa fa ne se wo boa no na we ya mo na wo de aboa ni mo na wo de aboa ni sabio enti ma bebre yes kakra wo nsem ti wo nya oba bia ne na kampesa ba ma kitikiti wei na abefa no na ye kan se wa fa no wo ne to eyade anya de ade papa so ma me bia no de ye na duro kwase afro sesi a won nsem a wo kan kire se dia ba ma yi kan ye no kore na ye bekom no so na nya we nso nko ano de sa de na de aya no nti anya dan asof ma me wada roma emra wo ma yi mu ye nko hwe na kira kwan
cause abeme wa boni din em na said ye papa no o si kasa ne kire se we nipa boni ni mechanics cause o de ade akata na no em pese nipa beti se ono na e kasa se wono na ye den wo kasa na it means asem na abeme yi ka no eye no kronsa o kan na kola ne kan si mu se enya no kran ka menye den enka menka na mbom me sa ka biem wo a wo begigi wani mama be obi ase wo life se de kaza abeme wo si kan on se opon ni nyina echi no woni wanya hyehyeye bia sabi o to na wo pe abu agum na hia no wasama wo yale se won se ni ba bi da na mbom so ma wada wo ye sori nkonwa so a sabi o me ne ntawa ha dem ni so obebo ayen papa ne be hwe ne kira kwan ne mbra eni na di na hyehyeye oni abeme hyehyeye ko so won fiti prako pese meja me hwehwe a me ton na agu hodi wachi woni ne ye hyehyeye sa hyehyeye no won pe ba bi e ma no enna na won hu kwa obefa so a obema ne ho ato no so ma mi se sa hyehyeye ne de enya de ensa so ni mu a ke be sa hyehyeye ni na wada roma difo malady enanye ewrade enne birthday pa ana enkwasa sem se ye bia ya dodo enanye na malady ne kwasem nie 1 abrantie yi ye de kamera be si ne to kwane atwa 2 papa de be kwa hwe ne hwe ne kwatene tete no na ajapoku ne kwasem nie kwasia be magimifo brantie papa wonim nyansa nim die ni tirim wo kwate abremu a akwa kito ye kono be ne wono ho bema akura wo yiwensi wei akono be ne wono ho sabia mena ofiso efa ba bia ye twa police station akiri ho e ma sabio e do nyumla mo je turumutu a mo ba hyewo o mona opaku e ma no mona na wo tabri kwatia so de be di obi a aya kro turum omnita e japoku kwatia na wo tabri no aya kro turum no to die na be kanya tasamienti a wo se de sikara to die yi ye de sikara to die yi e japoku kwasia be tisawo twania ti twatwam abu dwan abu mra kacha watia to mu David so no se ye de mra na to skadia mesu so be de mra e kasa se papa ni mnyasa so wo hanu mu akane ka bo hu mi bon ka be ko je watia kwaketo we di no ama ne kokobu nyina eba na kwa we ka wo ka tese ye de skara to mra sa voice ni mu ntwanto sa voice no na se yo ba be ma akaberi sei na uko Libya memwa ye very kasid obi odi turumu bia no ye very kasid Libya ni Gaddafi ti wo betwa wonsa obetwa kwate obetwa odai me na me ka kire wo mu kokole chapter 6 na ko ka ho o ka sibila yala Sadiq who did misgrace ye bone who was Sadiq ya bema wallahi wardrobe nyina wo oh yes so we wabuno wo ye wardrobe wodiri ditro amre blati nkomo ajaboku obebre ni gaso baje obebre papa we be brother ho se akro we ka se odi onyanya sebia ka se ye diskare to kore alla wo ka serenta alla wo diri brana mechanta kasimbile yala enta odro bombino akwakito we wodi no di ebeye wodi akwakito we dru bombino ne su eye fasi na makro we tu na bie ama ne kokobu yi ontimi ntra malady was se for to see them we nyasani sa papa yo ka kwasa se ye di sikara to de kure e di gada ha de kure di sikara to ene se ye mbo ye wo wie wo se wo den ada ne ye fra wakata wa no ada na wakata wa no adai wo be dan yenim ho baby o ko bia yenim ho malady eni baby ye koswa anu thing ho me why me wura hu ye yem fa call 0554931931 0548931931 na eni me ekoso Ghana no anu odene woni bia wani nko ba ho na enipa na yenko yenim 1 hello me mami awuni papa dia original yenko be contract papa tubo na so for any two and I beg for ma said what is out any of you no said if I was about them to say there about the waiting in trabesi papa said in brothers oh my baby free me said what that you to say
Oh, Kasa, Osisi, bet me out of all councils and what about. Sabi, Papa, Mamma, tell him dumb. No, some bet me out one my young now, Papa, we just said in a Badua, and I a son. Papa, you pop one for him, and before I said in 10 years, I said, be now do. Now said, yes, I said, in Grandma, when I see a mamma, so maybe I'm not room her. On the course, I say, wow, what do I have for the talk? Now, we did come to one of two. Sabi akwaya pɔnkɔ another pleku. Tiba mi sɛ mo papa yɛn ti nɛɛma mina nyini wate. Ɛdaase paa. Na me no hello. Hello, good afternoon. Afternoon sɛ mpacho din baabi akase free. Happy birthday so. Me da se. Yo, me fɛ me ekin me fɛ fita kuradi. Yo ekin zinti we. Papa no ne so ambla o man no pa de papa no die so mo nyambla no. Esa mo chino. Esa mo chino pa na mo yo man mo die. It is kind of tombla. Utumi ka say ye chiwa anka wudam. Say chiwa anka wudam wa. Ata asem wo ya. Ya wo ba nka wo ba sa. Obi ba ho bu to ogu sa. Pa woni nyame adwuma. E follow mu so. Right. Yo. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. Happy birthday. Thank you, my dear. Why a fair? That's it. Mr. Kumasi Amukomensu, we had more Kratasako. Edamasipa. La, he with the maestro. Papa, dear, Mamma Body and Chino. May show, may you swan and moon so a katana. Aye, on person, a voice. Now, will be independent. As some of that kind of queer money you must clear for the cafe. In Miska. That is why there's no remorse. On maybe the moment you become one castle, many and ask what the assumptions. Maybe why Miss Simon said, one to me and two and a more, not a super yes, yeah. That's what I have done to an anchor. Yes, baby, two and a more share the channel. We don't know Uncle one for. Aye, everything for your uncle. Aye, Yachina, no Yachina, Yachinda dada. Hello? 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 Me pacho di yentio. I'm from Gabi, me from Radio. Yo Gabi yentio. The medical can say Yamisha. Oh, the Mapa di Mama Ghana. Now, Papa no, officer, I wish I was John, now you borrow rough, because all the passion. Over the Pakayachina, so by Saudi. Let us show him the oil. Was silly bush a bonny point farmer on the Bonina over here. Mijudi or any, Mijudi. And he passed the same way to get now. As you Mamma last year. Hello? Hello? Me pacho di yentio. Yes, I mean, it's you. Apollo, I didn't, but I love you. Oh, him. Now, I get to Spanish. Mumbo, why? Me can say, Papa no was Aban. Hello? Hello, Pacho. A friend Frank, make us a pizza to mine. I just Frank into you. I wanted the young lady by a money of young Kuno. I wanted the common quantity of money of young Kuno. What will be in the toilet? What we have here? Why not the ground? Much China from much China. Yes. And then hello? Hello. About him, I ain't here with him. I'm having Pacho Mede. Me who ye? And that's no I would have found any show known to Medamas. And would my pa or Bomagana money as a I've got a kind of papa and the Muraho. Muraho, papa. Kwa move fast white nani bia munya otimi bia na no cafe ye bi sika na tom na Ghana nipa se we dey do family kwa ko on kan won bi ntia wo kasa so what dey china ni dey na to na be man ya dey be na nka dey ja no na won ye on na me be that's pa Amsterdam club members nyina nso medam ase o messages no Mensah ka
London Mrs. Amankwa ne Becky ene mi kenso edamwase papa adofo nyina nyame enhyiram. Hello. Hello. Rawudi yenti o. Pacho, mama happy birthday. Aje osu eburu. Pacho ni mpumu Radi adum. Pacho na abrantie no so. Kakra me kafa abrantie no se. Ade no so no ba ko nyem ye nyem Mensah na ode ayewo. Ntu so tinya trawa sha anti senka wa nya issue bia ho aka wonka. Nya issue bia ho aka wonka. Okay, we dey mesremo ya man so omusosho omusi. Yedase. Dia masem no ayi wo ho se yedase. Ne no a oka na no na o kata no. E kire se obi esese ni panimu no. Oyi na no ne kasa nkrofo betene ne. Na ne ye benya te. Ye benya tene ne no. O tena ne na de tie kopam ne tuada. Ye benya tene ne pa. Hello, mama, good afternoon. Afternoon, Pacho udin yetie. Ye Pacho Joseph. Even Pacho, the neighbors na ba no mum peduma. Omu sika. Ikeni break I want to number sa. Nkwano ma ba no. Omu person mu dim se ba yeduma. Eye ikeni break na ba omu sa si sika fu sa ba ni na sika drop kwa omu fa ba ni tu hense so omu sika ne ba. Oh, nkwana ba mum pa Christos omu peduma. Nti yo so da mum ba mo da mo sha kwa no man. Go for it. Yeah, that's it. Last one. Hello. Hello, mommy. Good afternoon. Afternoon, didn't you? Pacho, happy birthday. Me dawase. Pacho, papa no yes, I don't know. You need to be our na Kenya kwa kwa no. Na mutu makani. Yeah, that's it. Abusua, aha na edo ofre dwumade nyina be sie damase papa ene wodoso nko amachi na mayi na di nso akire me. Nyame hiramu. MBY. Unyame winsha papa kwa mboafo. Anemiura sacrament every 5 hours so. Unyame sha me mama efe. Lady Chancellor ife amano the Queen Eleanor the first. Mama unyame shraw odra me ene watren wafutu ene wakwankyere. Yedi wosra no achi. One Ghana for so medamase papa ene bloggers amaso emu amoboa yen me ameba Kenny Chesney ene wo cake me de be ma ne wate ene Free Love Hineba Jones efie boa edamwase papa opro kokko na me shiramu ene Kenny Chesney maboni din ene adofo amotai achi nyina honam sadin adwen hira fina edamase Regina wo New Jersey edamase papa Mr. Ishmael also wo Canada onyamisha na Lion Rock wo Germany usi Reggae Wednesday no pesa wo sponsor wo frame usi wo ma break a be frame baby a wo bia radinshira o mene chiadofone nsole ebre na ebe yo mamenchia me papa Kofi Ankoma kokko ajeyi o breedi number 1 one na kwadwa ajeyi ene mabusafo nyina yo na media menchia kese pa medema makonta techiman yura brifa yo hotel the drugstore hosa no on traudi na konta chia no yo ebusu sorry agudiem for to aso